Ngikholwa ukuthi live leli kuMateyu 8 verse 17 la Jesu aphilisa abantu khona. Bekulivi leligcwalisa siprofetho sa Isaya. Sewuthi ke lo mbhali lesiprofetho sathi wasethwalela buthakathaka bethu. Wathi susa kithi tifo tethu. Lokhu bekwendeka ngesikhathi Jesu sekaphilisa abantu. Kani Isaya wakhuluma livi lesiprofetho lase liyagcwaliseka ngaJesu. Kwangathi konke bekusiprofetho ngaJesu lo sewefika emhlabeni. Lebe kulivi lesiprofetho lamuhla bekungaba livi leliphathekako nakuwe. Uhambe enkululekweni ngoba Jesu ukwethwalele buthakathaka wasusa nesifo sakho. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle asihlephulelane encwadzini yehlabelelo 109 sifunze verse 5. Mina ngabendela lokuhle bona bangibonga ngalokubi. Luthando lwami balwenana ngenzondo. Angathi mangabe wendekele kanje bantu bakwendele kaso inhlito yakho ibese iba kuphi. Engabe awuthandazi yini njengalolo hlabelelako kuverse 9 sewuthi shangathi bantu abakhe bangaba dinzanzane nemkakhe abe ngumfelokade. Uyayibona inhlito lebhlungu ithandaza yabalisa. Verse 10 sewuthi shangathi bantu abakhe bangaba dinzinzi letiphila ngekucela. Shangathi bangakhishwa nakuto letinzala labahlala kuto kwamanje. Sihlobo sami ungahambi uze ufike la khona uthandaza buhlungu bakho ngebantu lobendele lokuhle bakubonga ngalokubi. Lobendele luthando balwenana ngenzondo. Angimadi Davide kumbe bekakhumbula Sawule ngesikhathi ayohlabela kuya acinzetelekile angakhona ikudla angakhona kulala. Wathumisa uNkulunkulu waphila Sawule. Kepha Sawule wase ufuna kubulala Davide. Ake siyekelele kwehlulela kuNkulunkulu. Kuthiwa libhubesi lake lagcumukela emgodzini lahlala khona emalanga lingakhoni kuphuma. Kwachamuka ingobiyane lakhala libhubesi. Ingobiyane yathi ake sezame kulekelelana. Yaletha umsila ingobiyane. Libhubesi labamba umsila. Lakhona kuphuma yadonsa ingobiyane. Ngenxa yendlala libhubesi lasa lisawuyekela umsila lathi sengichubekela phambili ngiyadla manje. Ikhala ingobiyane kwachamuka lufuthu. Lufuthu lwathi ake selulalele lenkinga yalaba lababili. Kepha lufuthu lwenta ngathi alikhoni kuva endlebeni. Lwakhuluma nje kuphela ukuthi uyati angiva ngiyanibona lokuthi niyakhuluma kepha nginiva nithini. Ngcono ningendele loku nibekela lokunicabanisile. Ake seni-acte anenti drama ukuthi kwendeke njani. Libhubesi libuyele emgodzini ukuthi cha mina bengila nengobiyane ithi nami bengiveta umsila. Ingobiyane yaphunyula kanjalo yangabe sawumekisa umsila. Libhubesi lasala emgodzini lafa indlala. Ngithini isihlobo sami? Ngithi yekelela kwehlulela kuNkulunkulu. Akasilo lufuthu. Kepha uNkulunkulu uyakwati ukuthi titha takho angatisebenta kanjani. Yebo tibese tifuna kukudla titha takho. Kepha yekelela kuNkulunkulu umehluleli lowehlulela ngekulunga. Ngineliqiniso ukuthi utakunika inkululeko ngekwehlulela kwakhe. Amen.